Kuva umuraperi w'icyamamare P Diddy yatabwa muri yombi, urukiko rukanga ingwate ya $50 z'amadolari y'Amerika yatanze ngo aranafunguye yahise ajya gufungirwa muri gereza iri mu Zambezi kagaye muri Amerika yitwa The Metropolitan Detention Center Bolicon yo mu mujyi wa New York. Ni ibihe bikomeye ku muraperi akaba n'umushoramari Sean Combs wamenyekanye ku mazina menshi nka P Diddy, Puff Daddy, Diddy, Puff, P Diddy, Love n'andi menshi, dore ko mu bihe bitandukanye yaranzwe no guhindura amazina ye mu myidagaduro. Mu cyumweru gishize nibwo ibintu byahinduye isura ubwo FBI yifatanyije n'abashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ba Homeland Security basanze P Diddy mu cyumba cya hoteli yarimo, bahita bamuta muri yombi. Ubwo yagezwaga mu rukiko, umwunganizi we mu mategeko Mark Gonofil yavuze ko P Diddy yiteguye gutanga $50 z'amadolari akarekurwa akaburana afunguye. Aya mafaranga nubwo ari menshi ariko urukiko rwayanze inshuro ebyiri zose. Damian Williams uhagarariye ubushinjacyaha bwa leta zo mu majyepfo ziri mu mujyi wa New York yabwiye itangazamakuru ko banze ko uyu muraperi aburana afunguye kuko ibyaha ashinjwa bikomeye ndetse ko hari impungenge ko yahita acika ubutabera akava ku butaka bwa Amerika. Mu byaha P Diddy ashinjwa harimo gufata ku ngufu abakobwa 6 batandukanye, gucuruza abakobwa, kwambutsa abakobwa acuruza akabajyana mu busambanyi mu bindi bihugu, gutunga imbunda bitemewe n'amategeko, gukubita no gukomeretsa, gutwara ibiyobyabwenge bitemewe, gukoresha ibirori mu rugo rwe akazanamo abagabo bagasambanya abakobwa ku gahato. Ibi byaha uko bitandukanye ni nako bifite ibihano bitandukanye, hamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu yafungwa burundu, hamwe n'icyaha cyo gucuruza abakobwa yakatirwa igifungo cy'imyaka 15, mu gihe hamwe n'icyaha cyo kwambutsa imipaka abakobwa acuruza yafunga imyaka 20. Kugeza amagingo aya P Diddy w'imyaka 54 usa naho ibigwi bye n'izina rikomeye yari afite mu muziki byacitse amazi, afungiye muri gereza yitwa The Metropolitan Detention Center Bolicon iherereye mu mujyi wa New York. Iyi gereza The Metropolitan Detention Center Bolicon yubatse muri quartier South Park i Bolicon mu mujyi wa New York, yubatswe mu 1990. Igenewe kwakira imfungwa 1000 zitegereje kuburana. Gusa uko imyaka yagiye yicuma ni nako umubare w'abayifungirwamo wiyongera. Ntabwo ifungirwamo ababonetse bose, ahubwo ifungirwamo abantu bakurikiranyweho ibyaha bikomeye bifite aho bihuriye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, ubucuruzi bw'abantu, gucuruza abakobwa, abimukira binjiye muri Amerika mu buryo butemewe. Ikindi kandi abafungirwamo bose n'abantu bakurikiranyweho na FBI. Mu 2002 ubwo George W. Bush yari kiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasabwe inshuro 8 ko iyi gereza yahindurirwa imiyoborere ndetse ikanahindura amabwiriza ashaririye abafungiyemo babayemo, harimo kuba bambara ibirenge, bashobora kumara icyumweru batageza hanze ngo barebe uko hasa, imirire mibi, by'umwihariko basabaga ko yanasanwa kubera gusaza. Andi mategeko y'igereza akomeye arimo ko abahafungiye bose batemerewe gusohoka ngo bakore siporo nk'uko izindi gereza zibikora, bakarabira kandi bakaniherera mu kumba gato bararamo, ndetse ntabwo bemerewe gusohoka igihe cyose batarakatirwa. Iyi gereza yubatse mu buryo bw'amagorofa ku buryo inyuma isa neza, gusa ngo imbere irashaje bitewe n'uko kuva mu 1988 itarongererwa kuvugururwa. Associated Prison ivuga ko iyi gereza P Diddy afungiyemo iri muri gereza za mbere zubatse neza muri Amerika. Iyo umuntu arebeye inyuma koko yubatse mu magorofa atondekanyije, nyamara ngo mu imbere yaho irashaje, dore ko kuva yakubakwa mu 1988 itigeze yongera kuvugururwa. Iyi gereza izwiho urugomo rwinshi rw'imfungwa zigwana zikoresheje ibyuma. Mu 2023 gusa hapfa imfungwa 36 zose zizize gutegwa ibyuma, ni mu gihe kuva aho uyu mwaka utangiriye imfungwa 18 nizo zimaze gupfiramo. Mu gihe isi yose yari irembejwe n'icyorezo cya COVID-19, iyi gereza nayo yakozwe n'iki cyorezo ku kigero cyo hejuru, imfungwa 50% zari zafashwe na COVID-19. Ikindi kidasanzwe kuri iyi gereza izwiho nuko abarinzi baho nabo usanga ari abanyabyaha bafatanya n'imfungwa mu kubinjiriza ibintu bitemewe. Mu myaka 5 ishije abacunga gereza n'abandi bakozi bayo bagera kuri 22 barirukanywe, abandi barafungwa bazira guhabwa ruswa n'imfungwa mu kubinjiriza ibiyobyabwenge hamwe n'ibindi bintu bitemewe. Robert Kelly wahoze aca ibintu mu muziki yafungiye muri iyi gereza nyuma yo guhabwa igihano cy'imyaka 30 azira gufata ku ngufu. Icyamamare mu muziki wa Salvatore, Robert Kelly uzwi cyane nka Rock Kelly, nawe wahamwe n'ibyaha byo gufata ku ngufu, yafungiye muri iyi gereza mu 2016 bwatabwaga muri yombi. Yayimazemo imyaka 2 abona kujyanwa muri gereza ya Chicago. Uyu yahoze ari perezida w'igihugu cya Honduras muri manda 2 zikurikiranye, yafunzwe azira gucuruza ibiyobyabwenge birimo na kokayine muri Amerika afatanyije na mushiki we bitwa Hilda Alvarado. Gianni Orlando Hernandez Alvarado wahoze ari perezida w'igihugu cya Honduras kuva muri 2014 kugeza muri 2022 ubwatabwaga muri yombi yakatiwe imyaka 25 hamwe n'icyaha cyo gucuruza kokayine ku butaka bwa Amerika. Garano Garcia Luna wahoze ari umunyamabanga mukuru w'igihugu cya Mexico afungiye muri iyi gereza aho ategereje kuburana ku byaha ashinjwa birimo gukorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Umuraperi Daniel Hernandez uzwi nka Tekashi 69 nawe yafungiye muri iyi gereza mu gihe cy'umwaka azira gufatanwa imbunda zitemewe.
Jay Rulo, umuraperi wakunzwe mu myaka ya kera, nawe yafungiwe muri iyi gereza azira kutishyura imisoro, aho yayimazemo amezi 28. Undi muraperi wifungiwemo ni Fetty Wap, wakatiwe igifungo cy'amezi 72 azira gukubita agakomeretsa n'ibiyobyabwenge. Nowela Maxwell ari mu bindi byamamare byafungiwe muri iyi gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gucuruza abakobwa agakatirwa imyaka 20. Uyu yahoze ari mu bategura ibitaramo mu Bwongereza ndetse yakoranaga bya hafi na Prince Andrew wirukanwe ibwami nyuma yo gushinjwa gufata ku ngufu n'umwe mu bana b'abakobwa bacuruzwaga n'uyu Nowela Maxwell. Madamu Maxwell wari uzwiho gutegura ibirori bikomeye by'ibyamamare mu Bwongereza afungiwe muri iyi gereza nyuma yo gukatirwa imyaka 20 azira gucuruza abakobwa. Iyi gereza P Diddy afungiyemo ni gereza yanyuzemo ibyamamare, abaperezida, abantu bakomeye bayifungirwamo, harimo n'abandi bakomeye bakirimo n'ubu ngubu nabo bateganya kuburana mu minsi iri imbere. Nabaje yiyongera kuri abo ngabo bakomeye banyuze muri iyo gereza n'abanayikirimo. Hari n'abandi benshi cyane tutarondoye uyu munsi. Nimba ushaka ko nazakubwira ibyamamare byafungiye muri iriya gereza, uze kugenda ubyandika muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe kandi kuri nzige tujye tubana buri munsi.